Imotska krajina odvojena je od mora impresivnom planinom Biokovo. U plodnom Imotskom polju od antičkih vremena ljudi uzgajaju vinovu lozu. A danas su uz nju tu i krumpir, paprika, smokve, kao i raznoliko samoniklo bilje. Oštar vjetar idealan je pak za sušenje pršuta. Ekstremne temperature ublažavaju se u gradu Imotskom, koji ima svoju specifičnu mikroklimu. Sudbina ovog kraja je da bude mjesto susreta morske i kontinentalne klime, a u civilizacijskom smislu istoka i zapada. Taj je susret stvorio jedinstven ambijent koji rađa ponosne i radišne ljude. Idem na mjesto u gradu koje svojom idejom prati kompleksnu povijest. Hotel izrazito modernog interijera izgrađen u zgradi od tradicionalnog kamena, u čijoj kuhinji se na uzbudljive suvremene načine interpretiraju najtradicionalnija jela. Dobro, Jure, ja ću sad, ko da pišeš lektiru. Mjesto radnje, gdje se mi nalazimo? Tu smo u Imotskom, u restoranu Tri sunca. Po čemu ste posebni? Naš je moto inovativna tradicija, donijeti tradicionalnom narodu nešto na puno moderniji način. Sad, baš to. Ovo jelo je nešto što je stvarno tradicionalno. Tako i nešto na čemu su Tako Imoćani i ljudi iz Imotske krajine zapravo odrasli. Kako ste vi to ovdje dekonstruirali, konstruirali, obrnuli? Ovo je nešto najtradicionalnije u Imotskome što se kuvalo kroz povijest. Ovo je zapravo kokoši pura. Da ne misle da je to kokoši pura kao purica, nego kokoši, palenta, pulenta, žganci. Tako je. S obzirom da se nalazimo u Imotskom, kod nas se kaže pura. Kokoš, nešto što smo svi mi imali kad namirnica nije bilo toliko u izobilju. Uvijek je neka po vrtu trčala. Tako, nekoliko više njih. Kako najjednostavnije skuhate, tako da stavite teći, poklopite, više ne gledate nekoliko. Dobro. Najjednostavnije je moguće. Mi smo si dali malo zakomplicirati život kako mi to volimo, pa smo tu kokoš otkoštili cijelu, skuhali je, lešo. Onda smo je zarolali, vanka su pileća prsa, unutra je cijeli ostatak kokoši, skupa sa suhim začinskim biljem, omotana kokošnom kožom. Jako sporo pečena i kuhana, tu je palenta sa strane, to je pura, i kokoši jus, to je demiglas. Što je demiglas? Demiglas je umak od kokoši kostiju koji se kuha jako dugo i od puno kokoši kostiju dobite jako malo umaka, ali koji je jako ukus. Zašto ste odabrali taj pristup ovdje, marendi? Marenda je nešto što je kroz povijest utkano u naš život, a s obzirom da čuvamo našu tradiciju, to je jedino ono što imamo i što ne bi smjeli izgubiti, tako se trudimo to i očuvati u budućnosti. To je nešto što nas krasi, to je nešto što nas drži drugčijima od drugima i to je ono što je imotski zapravo. A šta si ti ko mali jeo za marendu? Ja sam ko mali jeo za marendu sve ono što je mama stavila na stol. Mi smo te generacije koje nisu baš mogle biti. Tako, šta je stavljeno pred tebe, to si jeo. Tako i morao sam sve pojesti. Zašto voliš ugostiteljstvo? Zato što volim piti i jesti. Mi smo Imoćani takvi. Iz krajnjih sebičnih razloga. Tako je, pa moram malo ugoditi sebi. Ja ću ovo probat prije nego se ohladi jer ovo toliko dobro miriše. Tako da molim te, pridruži mi se da nisam sama. Ako baš moram. Moraš. A moraš paziti, ovo ne ide bez vina. A, to ni pod razno, čekaj. Šta pijemo? Konjuša je isto tako napravljena na tradicionalan način, kako su radila stara vina. Jako dugo maceracijom, što vidimo po boji koja je jednostavno prekrasna, što ide jako dobro. Baš je zlatna, lijepa. Hvala. Izgleda ko piletina, miriše ko piletina, ali znam da nije piletina. Šta je ovo? Ovo su žabe. Žabe? Ovo su žabe i kažu da su okusom kao piletina. Otkud žabe u ovom kraju? Pa zapravo, s obzirom da smo u Imotskome, mora nemamo, ali imamo rijeku, imamo Vrljiku, isto kao i Neretva, dole su poznate žabe, u Omišu isto zbog Cetine. Oduvijek su se jele, na više načina spremljene, što na brujet, što pohane. Mi ćemo danas jesti panirane u panku mrvicama sa domaćom šalšom, jer hvala Bogu, zašto ne.
Zašto svoju radost ne dijeliti sa drugima? Sa svijetom, jako Tako je, lijepo. to nam je posao. Rekao si mi da postoji još neko ulje u ovome koje nije baš, jer ja bih rekla maslinovo da je ovo zeleno. Ali... Nije maslinovo, ovo je ulje od peršina, infuzirano peršina koje proizvodimo sami. Kao i dosta drugih stvari, trudimo se malo biti drugčiji. Ja ću ovo rukama svijet. Dapače. Limun je uvijek dobra opcija. Okay. Ja ih naručuju gosti često. Dosta ljudi su ovako skeptični, ali vole probati, pa često naruče jednu porciju samo da, svi probaju, ali kad probaju onda krenu narudžbe. Putovao si svugdje, zašto voliš živjeti baš tu u Hrvatskoj i baš u srednjoj Dalmaciji? Što više putujem, sve više shvaćam da stvarno imamo jako dobar život i vanka fali ovoga. Fali druženja, fali dobre hrane, uživanja u životu. Živio sam vanka i izguštao sam se vratio kući. U to ime. Za Dalmaciju. Imoćani toliko vole vino da ga u desert stavljaju. Što je bikla? Stari koktel mladog kozjeg mlijeka i crnog vina. Pa na kod mlijeka gorena je redukcija crnog vina, pjenica od crnog vina i borovnice, a za crno vino koristimo trnjak. Trnjak je autohtona imotska sorta koja raste samo tu, koju revitaliziramo zadnje vrijeme i stvarno ima dobar potencijal i trudimo je se pokazati svijetu. Ja ću se u Imotski vratiti samo radi ovoga. Prosti, ja ovo moram probati. Ovo izgleda toliko senzacionalno i cijela ideja iza ovoga je toliko senzacionalna. Evo da uhvatim sve. Uživaj. Bome, igrat se ovako s tradicijom ovoga, treba imati hrabrosti za to. Pa ludost je za nas kompliment. Nikad nećete otkriti nešto novo ako ne probate, tako da 100 promašaja, ali kad jedan upali, onda guštam. Za gušt je ponekad sasvim dovoljno otići u šetnju. Čak i ako niste poklonik tog nježnog sporta, priroda bi vas ovdje mogla dozvati svojim šarmom. Zrak je čist i svjež, mirisi samoniklog bilja zavodljivi, a toplina sunca ljekovita pratnja na putu do svakog od 11 imotskih jezera. Zaputila sam se prema najvišoj i povijesno najvažnijoj točki grada. Na strmim liticama između Modrog jezera i nogometnog stadiona Gospina Doca smjestila se tvrđava Topana, nastala u 10. stoljeću. Bez obzira na to jeste li na odmoru poželjeli poći u obilazak sami i prepustiti se vlastitim maštanjima, ili ste nekog posebnog primili pod ruku, šetnica do Vidikovca podno tvrđave iznad Modrog jezera mjesto je koje će vas zagrliti prizorima i atmosferom. Tako da ćete ga pamtiti zauvijek i željeti se vraćati opet i opet. Imotski, vidimo se uskoro, a vi ostavite svoj branč doma i dođite u Imotski na Marendu.